Inače volim ovakve filmove i znam kakve zamke nude niskobudžetni filmovi, no većina bude solidna i bez obzira na gluparije koje se o njima događaju, čovjeka to barem može zabaviti, pa i nasmijati. Neki iz ovog podžanra su odavno postali klasici, poput Osmog putnika iz Stvora i to bez obzira što su A lista. Pa jedno je sigurno, niti je ovaj film klasik, niti će to ikada biti. A što je najgore, nije me ni zabavio, a u njemu imamo vražeg Bruce Willisa. Prvo bih rekao nešto kratko o samoj radnji. Godina je 2242. I zemlja je dokrajčila neka vrsta kuge koje ništa ne znamo, ali znamo da su se ljudi uspjeli reorganizirati i da njih posljednjih 300.000 odlazi na međuzvjezdano putovanje kako bi kolonizirali neku nastanjivu planetu i tako spasili čovječanstvo. No pobunjenici, koje možemo karakterizirati kao ekoteroriste, na brod donesu parazitski organizam koji je nastao kao biološko oružje i puste ga da pobiju sve putnike i posadu. Jer po njihovom načinu razmišljanja ljudi su imali svoju priliku na zemlji i upropastili je. Kako vidimo, radnja ima zanimljivu priču, pogotovo što se tiče pobunjenika i njihove filozofije. No to je sve što smo dobili kod ovog filma, jer njega nije briga za ništa, niti želi išta objasniti. Niti mi znamo kakva je kuga napala zemlju, ni što je u stvari parazit. A niti i pobunjenici baš mi nisu u potpunosti jasni. Dobro, kad nije njih briga, nije ni mene. Okrenut ćemo se drugim aspektima o filmu. Proboj iliti Breach se reklamira kao film Bruce Willisa i tako će se u budućnosti reklamirati. Problem je u tome što ovo nije film Bruce Willisa, niti će ikad biti, jer je jedan od naših najmiljenijih akcijskih glumaca ovdje tek sporedni glumac koji, kako su mnogi spomenuli, a s tim se u potpunosti slažem, mjesečari. Ovaj film nema glavnog glumca i ne sjećam se da sam takvu situaciju vidio u nekom filmu da je ovako izražena i čudna. Cody Kersley, Kanađanin koji je najpoznatiji po dramskoj teen seriji Riverdale, je kao glavna uloga, a to se po ponašanju njegovog lika i po načinu kakav je protok radnje ne vidi. Možda nije glavni lik filma. Cody je ipak barem po jednoj stvari glavni i to u lošoj glumi. Tipa je jednostavno žalosno gledati kako nesposobno glumi. Thomas Jane, kojeg kao glumca volim, se upustio u glumačku samo parodiju kao da je svjestan u kakvom filmu glumi. Šteta da ga ima samo kojih 10 do 12 minuta, te da ga nisu znali iskoristiti. Ali nije on jedini glumac koji je ostao glumački neiskorišten. Tu je Callan Mulvey, kojeg smo gledali u Batmanu protiv Supermana i Marvel univerzumu, te Johnny Messner, kojem je ovo već 4. film u kojem surađuje sa Willisom. Proboj je izašao još prošle godine, negdje polovicom prosinca na video na zahtjev, te je u Rusiji imao i kino premijeru, gdje je bio tek 9. po zaradi u prvom tjednu prikazivanja. Možda najzanimljivija stvar kod ovog filma je to što je imao čak 20 izvršnih producenata, od kojih je Steven J. Yates najvažnije ime i najvjerovatniji razlog zašto je Willis pristao glumiti u ovom projektu. Steven i Bruce zajedno surađuju još paklenog šunda, te su zajedno i osnovali producentsku kuću Willis Brothers Films, gdje je treći suosnivač Bruceov brat David. Redatelj John Suic možda nije shvatio da je režirao loš film, koji od svojih početnih kadrova loše izgleda. Od dijaloga do glume i vizualnih efekata, jer praktičnih ni nema, ili ih ja barem nisam vidio. Kako on prihvatio i ulogu montažera, moram reći da i to užasno izgleda, jer od dosta prilaza iz kadar u kadar vidljivo fali od 2 do 5 sekundi, a ponekad čak i događaj u jednom kadru nema veze sa sljedećim. Ta čudna montaža je najviše pamtljiva u akcijskim scenama i scenama borbi prsa o prsa. Suic, osim što je režirao i producirao Pandemic iz 2016. te je sudjelovao u produciranju Bad Milo iz 2013. nije se baš ubio u nekim velikim projektima. Ista stvar je i sa scenarijem, koji je beživotan, usporen i predvidljiv, te je vidljivo imao dobre ideje, ali u izvedbi samih scena i konverzacije među likovima nikako ne funkcionira, pa čovjeka nije briga ni za radnju, a kamoli za likove. Za razliku od hrpe ljudi u produkciji, ovdje smo imali samo dvojac, Edward Drake i Corey Large, koji su surađivali na sljedećem Willisovom SF filmiću Cosmic Sin, gdje je prvi napisao scenarij, a drugi je bio producent. Large se može pohvaliti da je producirao i It Follows i Zombievers. Kako je film zgotovljen prije Covid ludila, jer je snimanje završeno već u listopadu 2019. nema nikakvog opravdanja za svoju lošu izvedbu. Filmaši su željeli spektakl, ali je očigledno da ih je budžet ograničio, pa imaš dojam da zbog kvalitete slike gledaš kazališnu predstavu. Specijalni efekti su u rangu sci-fi i The Asylum filmova, pa čak mi izgledaju i gore.
Upravo taj segment se najčešće spominje u većini negativnih recenzija, a one pozitivne su valjda dali ljudi koji su radili na filmu. Jer svi spominju da su efekti po kvaliteti ravni onima SF serija iz 90-ih, poput Babylon 5. Vjerujte mi, da je Breach imao barem takve efekte tukao bi se nogom u guzicu. Nemojte nasjedati na tipičnu navlakušu foršpana i plakata filma koji sav svoj fokus stavlja na Bruce Willisa i Thomasa Janea, jer kako sam spomenuo, potonji se pametno izvukao te se pojavio dovoljno da se pojavi, dok je Bruce tu zaglavio cijeli film. U svakom kadru se vidi da se Willis dosađuje i nema volje za glumom, te ne vjerujem da je tu ne znam kakvu dobru lovu digao, već je kao i Jane nekom odradio veliku uslugu baš kao i ostatak poznatih glumačkih lica. Iako je Bruce u zadnjih nekoliko godina zaredao s akcićima koji se mogu karakterizirati kao solidni ili iznenađujuće dobrim poput remake-a Smrtonosne želje, moramo shvatiti da je njegovo vrijeme, ali ostalih akcijskih legendi iz 80-ih davno prošlo, te da se sada većinom filmovi snimaju za izdašni ček na račun slavnog imena. Ali bi ipak morao izbjegavati ovakve pizdarije od filma. Kao zadnju misao u ovoj podužoj recenziji spomenut ću još jednu navlakušu vezanu uz reklamiranje samog filma gdje su mu uvalili etiketu Umri muški sa 8. putnikom. Usporedba je budalaština jer tu ne postoji niti element iz ta dva spomenuta filma. Također je budalaština i to da je film X3 filma, stvora 8. putnika i 28 dana kasnije. Jednostavno, zaboravite da ćete išta slično iz ovih spomenutih naslova vidjeti. Kad bih ja opisivao film kojem je originalni naslov bio Anti-Life, onda bih spomenuo da izgleda kao blitavi mix 3 filma. Pandoruma, gdje se ljudi nalaze na međuzvjezdanom putovanju koje spašava čovječanstvo, mutanta, zaražene ljudi napadaju nezaražene, Duma i Zigota. Zaraženi mutiraju u novu grotesknu mutaciju. Ovo je prejeftin SF horror filmić specifičnog podžanra kojeg od najlošije ocjene nije spasila čak ni pojava dvoje najpoznatijih glumačkih imena, Janea i Willisa. Film se ne može odlučiti želi li imati humorni ton ili biti jako ozbiljan, iako vuče na ovu zadnju opciju. Uglavnom, proboj nije vrijedan vašeg vremena. Alright, that's fun. We are here to hunt, we are here to kill, we are here to survive. I can't tell you how to kill it if I don't know what it is. Bullets won't work. Fire can't be killed. There are 300,000 souls on this ship. Get to an escape pod. I'll take a lot more than aliens to kill me. Ako vam se dopadaju sadržaji koje vidite, odvojite trenutak ili dva pa se pretplatite na kanal. Udjelite koji like ili samo komentirajte, a primam i prijedloge za buduća videa i top liste. Alright, who wants barbecue?